memê alan û zînazêdan. Ji nav rûpelên dîrokê û ji kûrahiya dilê gelan, bi xeyalên bêsînor, çîrokên efsanewî ku bûne mîras û nasnameya netew û gelan dawerivîne. Çîrokên herî bedew got bi vegotin û vegêrana xwe ve dilê bi hîzaran hênik dikin. Lê ya herî balkêş ew e ku di nav miletekî mîna miletê Kurd de asta zengîbûna mîtolojiyayê heta radeyekê bilind sînor jê re tune ye. Ev gelê ku di pêvajoya dîroka xwe de tûşî gelek komkujî û talanan hatiye, bi hemî hêza xwe ve biriya wêjeya devokî, dîrok û çanda xwe parastine. Ji parastinê bi wê de tir, diguherîn û xemlandinên rengereng re derbas kirine. Hem vejandine hem jî şêweyên herî qeşeng lê par kirine. Yek ji van çîrokan destana trajîdî ya memê alan e. Ev destan yek ji destanên herî navdar yên folklora Kurdî ye. Li seranserî Kurdistanê belav bûye û heta roja meya îroyîn zindî maye û dilê wê bi xurtî di nav civakê lê dide. Gelek lêkolîn li ser destana memê alan hatine çêkirin. Her wiha gelek nivîskar û wêjevan jî şîrove û analîzeyên cihê lê par kirine. Di van lêkolînan de gelek nivîskara mîna destaneke netewî ya Kurdan daye diyar kirin. Henan jî nola destana herî berbelav û binavûdeng dîtiye. Ev destan li nav gelê Kurd ji kevin ve heta vê gavê xwiyê cihekî taybet e. Tê diyar kirin ku destana trajîdî ya memê alan hem bala folklorzanên Kurd kişandiye hem jî cihekî bilind li dev wan girtiye. Ne tenê nivîskar û lêkollerên Kurd, lê belê bala gelek nivîskar û folklorzanên biyanî jî kişandiye. Ev destan yek ji destanên ku bi gelek awa û rengan li herêm û bajarên Kurdistanê hatiye vegotin. Bi domana demê re tenê dengbêjan kariye biparêzin û tu kesî hewl nedaye ku bi awayekî nivîskî yazî bike. Heta guwe helbestvanê mezin Ehmedê Xanê hatiye û ev destan kiriye bêngeha destana xwe, mem û zîn û biriya vê çîrokê ango biriya mem û zînê hestê neteweyî li nik Kurdan gur kirine. Piştî ku 300 sal di ser mem û zîna Ehmedê Xanî re derbas bû, di sala 1942 de folklor zanê Fransî Roger Lescott bi alîkariya zimanzanê Kurd Celadet Elî Bedirxan destana memê alan ji heremên Kurdistanê berhev kiriye û ew li ger wergerekî Fransî gihandiye çapê û tomar kiriye. Di destana memê alan de rêwîtiya dîrokî. Li gor gelek nerîn û şiroveyan xuya dibe ku bi rengekî tekûz nediyar e, kengî yan di kîjan serdemê de destana memê alan hatiye afirandin û derketiye holê. Dibe ku li serdemên beriya zayînê û beriya Islamê jî vedgere. Ji ber ku di gelek guherînan re derbas bûye. Mohr û nîşana her serdemê li nav hûrgiliyên destanê de dixwîn. Loma nediyar e bêka bûyerên vê destanê di kîjan serdemê de qewimîne. Her wiha ji ber ku biriya devokî ji nifşekî ji bo nifşekî din hatiye ragihandin, dîroka derketina wê ne tekûz e. Gelek nivîskar û lêkolleran derheqê dîroka vê destanê de nivîsandiye. Yek ji wan Yaşar Aroglu ye ku li ser dîroka rêwîtiya wê wiha nivîsiye. Diyar e ku ev destan di parzûna 100 salan re derbas bûye, ji her serdemê pêhin reng
آواز و وصفك ورگرتنه و دناو ایتونا 100 سالان ده کلیجیه و بجیایه. هر وها نورالدین زازا جی درباره دستانا ممی آلان ده وها نویساندیه. بینگه دستانا ممی آلان جه سردما عیسای پیغمبر بویده تره لی آواهین به هجمار لسر وی دستانی هاتنه آوا کرنه و گلک رنگین جدا ورگرتنه. جبر ویه که مروف نکاره ریویتیا دیروکی یا وی دستانی راست لدمکی دیار وگرینه. دپرانیا آفراندنین برهمین داوکی ده پر زحمته کو تمنین راستقین ین وان سرپیهاتیان ورته کوس کرن. جبر کو اف برهمین داوکی دهین جهان ده خود گوهرن و جارنانجی خو بتشتی نوجن را نودکن. دیار دبه گو پشتی کرده تفل اولا اسلامی بونه دملی هشمندیه ده گوهرتنک بنگهینه لناو کردین مسلمان پیدا بو. پیرجی گلک نرخینوان لگور شارستانیا اسلامی تیشه گرتیه. تشتی بالکش اوه گوهگر دستانا ممی آلانه جبریا اسلامی و درکتبه هولیجی لی پشتی کردبونه مسلمانه هشمندیا اسلامی کتیا ناوی دستانه هرچه قاز گوهرتن و مهرین سردم و اولین جدا لدستانا ممی آلان هبن جی ناواروک و پختیا وی دستانه مرواندگیهین یک انجامی او جی اوینا پاکو درسته. جزیره بوتان آنگو مزرا بوتان باجارکی پرکف ناره جگلک شارستانیان ره بوی جهوار جبو باورین اولی و گشتیاریه جهکی گرنگه بیواجویا دیروکا مروواهیه شوپاخول گلک جه و دورین وی باجاری دیرین هلایه مینا مدرسه یا صور گورا حضرتی نوح گورا مموزین برجا بلک و مزگفتا مزن گلک کس جدر وی باجیره و جوالاتین دور تینه دیدارا وان شونوارین دیروکی ین پیروز. گلک شارستانیه تیره درباس بونه و هر شارستانیه که شوب شون و برماهین خواه لوی باجاری هیلانه. جزیره بوتان جبو کردانه باجارکی پر پیروزه دروپلین دیروکه ده تیگوتن کو پشتی طوفانا حضرتی نوح گشتیاوی للوتکیا چیای جودی داتینه مروف لمزرا بوتان بجه بون و جور بر بجیهانا فره و هرکین اف باجار دیرین جهو مسکن زینا زیدانه اوین دارا ممی آلان. باجار مغربی د دستانا ممی آلان ده مغرب آنگو باجار مغربیان درزا دویم ده کو پشتی باجار جزیره بحثاوی تیکرن. دهن ورسیون و گوهرتو کانده ناوی وی باجاری یمنه. مینا د واریانتا اوسکار مانده ناوی یمنی لشونا ناوی مغربی بکارتینه. هر وها هنی ویسکارو دنگ بیجان دنویسو و گوتنا خوده جیر گوتیه مغر زمین مغرستان کو اف باجار ممی آلانه و مم میره باجیره. درباره همان بابتی ده آنگول سر باجار مغربی ده واریانتا لیسکو دجی جبو شیوراندن و وصفدانا جهه کوبویر و قومین دستان لی رودایه و ها نفساندیه. باجار مغربی باجارکی عظیمی پرگرانه لسر 7 جیانه لسر 366 قاپیانه هر قاپیک لسر 366 والی لخانانه هر والی لخانك لسر 366 مدر الخانانه.
دوی پسندانه ده گول سر باجار مغربی هاته و گوتن هیز رنگینی و آوای بدوی گو اف باجار پی هاتیه آوا کرن نشان ده ناو و جهیوی باجاری ده اردنگاریا کردستان ده ندیاره گمان مزین هنه گوج خیالا و بیجر دسپیکی ین وی دستانه هاتبه آنگول گورناوی مغربی ناوکی عربیه و تیواتیا رو آوا بونه دبکو دورک یان ولاتکی روجاوای جزیره به مینا یونان یان جی جناوی باغچه بابلی ین هلاوستی هات به بویرین گوت چیروکاوی دستانه ده قومن پرن لو ما امی بالی ببن سرناو روکاوی دستانا ممی آلان و زینا زیدان دستانا که تراجیدیه میتولوژیا تیدل پیشه خیال و سوراندنا دستانه به تفنو هوناندنه که پرس بهی هاتنه چیکرن باجار مغربی دبن سروریاسی برایان دیه علی، عمر و المازبک ملک و سامانین وان هرسی برایان نای حسابی تمنی وان 6 سال در باسکریه لی او کردون دنه خودی زاروک ندانوان تیگوتن گو پشتی دمکی خوچ خزر لوان دبه میوان او میزگینیه دده مزینی برایان علی بک گو دی بزوجه و کرک جیره چه ببه و دی ناوی ممی آلان لی بکن دم درواز دبه او مم جعلی بگره چه دبه ممی آلان بجنه بلندکه و خورتکی پر چلنگ و بدو جیدردکه به ممی آلان داتینن سر تخت شاهدیه لوی باجاری مینا هر گندو باجارین کردان ده شف بوهرکان ده جیروک دستان و افسانه لسر کس بویر و قومین سیر دهاتن و گوتن شبکه کالمیرکی بحثا هسپکی نجری ذکر هسپکی نمینا همی هسپانه هسپکی بوزی رواله تو باسکی نوی هنه لسر درجاهیا مهو سالانه دکاره بی وستان بفره لبنه دریای دجی نا آوه و دخواه نجی زاده جوتان هنگی اف هسپ خودی شیانو کارینو بهیزه حتانها کسکی نکاری وی بگره گاوانم بجیروکا وی هسپ کحیل دحسه ددلی خود گوت خوزیا من اف هسپ بدیتا روجکی تشتکی گرانه لداوا ماسیوانان دعلقه تفدک لداوی کون دبن او دکشینن دبینن گو هسپکی بدو باسکانه رادکن دبن جمم آلان ره مم وی کدی دکه او ناوی بوزی روال لیدکه لآلیه دن لوالات جنان سیکچن پاشای پریان هبون ناوین وان تافبانو هیفبانو و ستیربانو بون روژکی دچن برکانیه سری خودشون ستیربانو بچوکا خوهان دبیجه هر دو خوشکین خواه من تو کس بعجبا بدوبونا و لفی دنیای ندیتیه هر دو خشک لیفت گرینن نا قیزو خورتک هنه خشک بونج تو کسیره نهیلانه خورت ممی آلان شاه مغربیانه او قیجی زینا زیدان سرکا چلنگانه خشکا میر جزیرا بوتان میر عزینه ستیربانو لسری خواه سوار هات و گوت دوی از وان هر دو جوانین قشنگ ببینم کتن سرپشتاریا جزیرا بوتان دا گوزینا چلنگ ببینن هر سی پریان خوکر در رنگی کوان ده و در باسی اودیا زینه بون زینه لسر تخت خواه دخوا گران کورچو بو تخت زینه دبن مغربی لرخ تخت ممی آلان داتینن جو حسن و جمال وان ماد دمینن ممی آلان جو خورا دبه و تختکی لرخ تخت خواه دبینه کو کچک پر بدو لسری راکتیه مموها وصف زینه دده نه جنه نه پریه اف انسانه برهو بجان کان خبردایه سرهنار کن رویانه عنی گوره مدنی زیرانه چاغازین جخورا دبه و خواه به کسکی بیانی را دبینه
جوی روشی ماتمایی دبینه. هر یک جوان دبیجه یدن تو هاتیه اودایا من جبو کووه که بناسن زینه بانک جاریا خود که لی تو کس پرسیوی ناده. مم بانگی بدلی کرخالتیکا خود که گو دست براکی ممه بدلی دی جهده پرسیوی ده مموزینه لهورودنین و لسر روشا خواه آخوین. دلی هر دو جوانان دکه وهو و مم دبیجه ازیت بکم هوالا جیانا خواه. هر یک بحثا خود که زینه جی بحثا باجارو کس و کارین خود که وکی نشانا اوینه و سوزاوان بهوره هر دو اوین دار گستلیکین خواه بهو دو گوهرینن پری وان دخوره دبه و زینه ودگرین جزیره بوتان. چاغا زینه جخورا بو جیوه گو خوندیتیه لی چاغا لتلیا خواه نهیری گو گستلیک تیده و ناوی ممی آلان لسردانینه وی وقتی تیگهاشت گو نخون بو لی بلی راستی بو ده همان دمه ده ممجی مینازینه را دبه لگستیلا ده تلیا خود دنیره و ریوتیاوی یا لیگرینا لأوینداراوی زینه دست پیدکه. لسر پشتا بوزی روال لواری اوینا خود گره ریشاش دکه خوجه خزر درد کفه پیشیه و ریا جزیره نیشا دکه تمی و شیرتان لی دکه دبیجی حتا گو تو نگهیجی مالا پسمام زینه نسکنه او سی برانه حسن تاجدین و چکو چه کسی گو قصداوان بکه دی آلیکاریاوی بکن اوین لزینه گران دبه و جبره دکوه نخوشیه که گران زیده غمگین دبه جلو برگین رشل خود که جارین وی بچیرو کاوید حسن خبر دگه بکوی عوان شیورمند میر عزینه میر بوطان میر جی برای زینه چاقا مم دگه جا جزیره بکو بهاتنا مم دحسه ناوی کچا بکو جی زینه کچا خواه دشینه پیشی مم داگو وی بخاپینه و جیره ببیجه از زینا زیدانم لینکاره مم بخاپینه مم دگه مالا حسن جبر گوزینه بحثا کرمام خواه چکو جمم رکریه گو دزگرتیاوی یا 7 سالانه مم نکاره صدما هاتنا خواه جواره ببیجه لی حسن تی دگه جه گو لپی اوینا خواه هاتیه جبو گو بزانن بیگا کچا کیه شاهیه که لناوا باجیره لدار دخن و دبیجن بلا همی کچ بخم لا خواه ورن شاهیه چاغا زینه دبهیزه گومم هاتیه جارك دن دلوي مينا دريايان رادبه بيلان خوش سري حيا بلنگان داويد دي صادر دو كلان سري هلدا ليوي جاري نمينا بري جهاتنا ممي پادشاه كردان بهيوية زينه خود خملينه و بري خود ده شاهيه مم زينه لبر پنجره دبينه جكيف و عشقان باور ناكه چكو لپشت مم سكيني بو و تيگهاشت گو مم جدس گرتياوي حزدكه پشتی گوزانی مموج بو زینه هاتیه لهمبر براین خواه و سوزاوان دسکنه لی پاشه جبرگو هر سی برا تجاری جسوزین خواه و نگریانه و جبرگو سوزدانه گو خوستکا مم چبه دی پیک بینن لسر وی سوزی چکونه چاردمینه جبو گو گوتنا برای خواه مزن حسن لعرده نخه بیدنگ دمینه و اویک قبول کرد. بکو دکوه بن عاقل میر عزین و دبیجه خورتک هاتیه مالا هرسی بسمامین ده لگورگو دخویی دخوازن ویلشونا ده بجیه بکن که فرمانه که بده گو عجم هاتنه لتخوب ولات کردان بجیه بونه و امی درکوین شریوان بکن ازیل پیشیا و بچم سینور و خوارنی آماده بکم و جحریج ممرتی خمناف خوارنی و بویرنگی امی جی خلاص ببن میر عزین دی جهده اریکر و فرمان دا همی خورت و میر بکفن ریا شری گران لیدره ده من بشور خواب برین دار دبه و فتگره جزیره جبو گوزینه ببینه دشکل ها میر عزین چا غازینه دبینه به هفره دکفن ناف گوتن و عشقا اوین داران دما گو بکو امم لناف شروانا نابینه دبیجه میر عزین ام جبو پلانا کشتنا ممو هاتبون
ایدی کاری ملور چیه؟ دوی دنگی نگده ام وگرن جزیره. گاوا ودگرن دشن کلاها میر عزین. من بوان دحسه زینه دخبن کرکی خواه. جبو کمیر بزینه نحسه. حسن آگر بمالا خودخه. عزین بهواری ودچه. مم زینه دردخه لیبکوی دبینه. حسن دبیجه عزینه. مم زینه بقول خودی دخوازه. بکو پلانکی دن داتینه. او جی لستکا شطرنجی یادناف بران میر و ممدیه. کی یه دن تک بکه دی شرطی وی وره اره کرن بی کوزانه به بیکا او شرط چیه. مم دو جاران میر تک دبه. بکو دبینه کوزینه لبر پنجره جهه مم دو گهره. جاغا گو چاوین مم بزینه دکوین جکیفا عاقل جسری وی دفره و لهم بر میر ببند دکوه. بگو دبیجه گو شرطی میر تو وری گریدان و وی باویجه زندانه لی تو کس پین زانه. زینا کچا بکو هنارکیتینه و بسری درزی شهره برددیه و تچرخ زینا زیدان. زینجی جبر وندابونا مم نخوش کتیه. زینا کچا بکو دبیجه میر و باوی من مم خستنه زندانه هناره دده دزینه. زین خودگینه جمم بروندکان وی حمیز دکه چاگا گو هناره دخواه مم دمره. جکر با مم زینه جی دده سرشوپاوی و دمره. گوراوان هر دو اوین دارن لتنشتا هف ریز دکن وان بن آخ دکن. میر عزین تیدگ هیجه گو نحقیل وان کر فرمانا کشتنا بکو دده. دیاره گو خیال میتولوژیا جیهانا جنو پریان دوی دستانه ده سردستن. خیالین گو نجه و ندمه دناسن. جنیگاش و رامانین باوکالان هاتنه داورواندن. لیسیمو خسلتین جیانا جواکا کردان وکی حوالتی، براتی، خیرخوازی، غیرت و مرخاسی، فتنه و خرابی جی بخورتی دهورگلین دستانه ده دخوین. لی هلبت یا هری بر بچاوو بباندور اوینه گو بشرط و مرجن هری زحمت و آسی دی بسردکه.